nili blok asahem adu money wise asahem kampu. Kanani ring maro arar kama phang ring ngame ki pikasai oya jok ningduk chepakla. Ceke mapen alta ningkan koi ke jok katalo. Kardom kadoka vekat news ke langara dona phantame pinikar prime ma birota long penel sami raniti mungpi. Tangti pinia birota arjuik thang. Choki hola nili block asa hema dunga longta rong rubara da phan bank lapen insurance asai kachini ne pen kachini dakji aphan pen chenglok ason pinso lapen sorlo arta ningkan crane ke pen ningkan trok kep arta tama phan tangka ke thap lapen tangka kabirti asai doan joy ke pen rara tama phan ka patini dakji aphan warsai ke me kewan pi. Center Manager Amorjit Bepensi May Charipon Moneywise Asahem Nili PWD Asai Kamalong LDA Mohon Hanse Ahem Ihumabake Aki Joypen Tekpon Denlo Laan Chotakali Kedamtang Arkoya Chikloma Lomta Alang Liver Prok Hanse Arong Alongta Alang Sarpi Sarbratum Kapote Chengarong Inglong Alokedo Dak Chokiola BPS Yalong Soalwatum Osu Chopatia Hood Via Satlang Ken Pen Chenglok Duai daru ki piasa hematuma phan aki joy pen pek detlo. La persona ningki meke aphai ong palpe. Moneywise kang puasa ya long alhi sarpuaman pen Karbiang long la pen West Karbiang long chief lead bank manager se tong dosi rong rup ara datuma phan tangka kapalong la pen kirim ki binang jia seke tipo. La pen tangka jungsi ahok pet pen kirim ki bichere thek pulote thoi ki doara datum chotkali inglong alok sarkara horenga warsai avedet pusita bangbangason hem reaching thodun thekji pusi thanpong La Swahu District Development Manager NABARD Karbianglong La Pen West Karbianglong Nilip Assistant Video Dhiren Tera Nilip Block Coordinator Akas Hazarika Data Entry Operator Rasin Jarong Pipi Field Coordinator Resilient Terangpi La Pen Radatum Pen Pen Bang Thom Kep Sosiatum Tetong Work of the center is to coordinate with all the villages. It will act as a last mile connection for the village people to get connected to the banking, credit. And in this CFL we have launched today, and this CFL will cover the village block and adjacent block of Romome and Bokachan block. So we will be holding many camps inside the village, innermost part of the villages, and we will be taking to them the various government-sponsored schemes which villagers can avail. And many villagers, they don't know about these schemes also. So it will also act like a CSC, Common Service Center, where various government schemes, policies of the various government schemes can be availed here. And I think you can also, Mr. Bay, Amorjit Bay is our center manager for the CFL. He would also like to add something. Also, Reserve Bank of India can say initiative and Moneywise Center of Financial Literacy. La pasipini la banso second phase lo ladak nilip long itu center bank tu bank ladak isia center lo pen itu ke thom block lang nanti ala center ni tu ngom rong mobile la pen because an block do asini tu jase mera sai na kala lo bank lo sai mo hai tu chira tu nanti pen sa da tham lo itu baru rong dam pen la assumption government scheme जो भी लाइफ इंश्योरेंस तो पेंशन तो डेवलप इनकम डॉक्यूमेंट तो संसी के जॉब डिमेंसी में लाइफ रात पर प्लाटा पर पचनी भांसे लगा सो सेंटर बन के इन पॉलो लास्ट का बन के दैट ये ग्लोबल मार्केट से ऑफिस दो अपने हम इन स्पोक पर आसिया सेगमेंट से दैट मूवी लगन नॉर्मल लगन para bukan mau itu feel calling tu, tapi si staff tu pula tu mesti ada orang nampen cerok tu, meh. Ya seragam pencerat yang ada blok pencerat pensil itu asal la financial protect by
pachini khan labang so project one kilo labang ke reserve bank to 2017 sila so project bang lot lo athe itu India te long ke non ponta ana aphai long ke sane financial literate mate laptanka maha tibi khusus se kiring tibi ni malayak thak plada kachini dopik direct ni bank da mahi kadu be da dopik khusus se pilong se tangka kibi ta na legi pa doi mal hai kachini dolan la si la sojani si la RBI to mata kan se la bang so project ban tilo kan ke thong harmak si la bang so project plan ponji ni tu la ata kan Chris net final campaign 18 to 60 years and more one man itu daga target tenten itu aro na masih some training do itu so seki bidang koson si itu tangka ma kirim bima ala tandulan ke bisi itu manage padina loan ki antana le ko bima kisum ko bima bahai tak ala pen dokumen ta mitang ha dokumen ta chom di je phan hai si itu jase mela side lo las ini dah kan kubang gala ke si rar berarti pacini ceng atau soal lo si soal launch mesin itu dah kami dulu tapi dah te boktare kan bima se hanu ide lo tulis tahu apa dah ini itu menggar macam itu mungkin kilo SBI itu mana itu big bank kan LDM sar atau BDM nabar card yang mau best card yang mau atau di masa kenal kan itu laban so project bangke non bangke la financial inclusion fund tu nabar kan sih nanti kono phase 2 lo bangke laban SBI itu sih laban so card yang mau bangke big bank yang kesalahan itu kesalahan upare kono sasolong dengan bicara dengan bangke lalu proses commission nah tunggu kecini ni dolang pasti ni lahir ke kecini pegi pansi ni di hendak cepet telah bangso pini pansi kecing silang masa adalah telah bangso fish ke pu nilip along bangka kecing silu malah nilip mana ke thoma bang do bokazan romong we nilip long bangka kecing silu ke deh telah bangso dim kopi pia facility rada tum long pon je rong rup atum Dorong insurance kan danglok account kile money and hard card kelong le kamane pan card kelong le lahai atong han koson sige palong apply ke ma la sono warsai telah bangso office lo sai hemlon nang lihin bang si kipi malah kalang ni hamen si Nili PMC constituency kaparlo inglong hawar khanari rengma ronga long kidam tang surhini rakre nar kepanikan APDCL pen rehinga me palidamlo sita me pinyani anta rehinga me kache thordun long pa me milanga birta pherang ke pen birta na pale kidam tang pharokre sirkia praplike prahini kan malangsi khanari ahawra long rengma tum rong chokimlo Bonta pinyar ni anta koila matia hawar pen khanari rengma rong anleng thon tawar nesta nabena SDB Roswan rengma rong asar rosulo rengma kilo rengma lapen rong ara tum ning tu pen perang keng no lingje tu khanaria rong karenga rengma rong lapen phangtiro rengma rong pen chenglo pin nagana hem tu natu mapang ka na PDC rasta hem pen kilang kapang le azom nilum pin nang sunglo Athema apong bukaza na PDC rasa yang malong damsi isungalam tikhandam. Sidami pinyar ni anta hangnat akimisa nasai nang klem kipena. Lasi praptin pen khanari pen tengro karen bilalo nang pare pinanji. La pen meter box kilong tang atu meje thor khepin penta bil nang nebo. Apatai tin nang kilia buta box talong tek jepin pensi bil nang papat ko. La pen ong dung hem ko atum ke dokumen pidun lam. Sitame pinyar ni anta apong sa hemalong SDO JE lapen contractor at mapang handam sita bang pen nang rong at at mapang bam jak chipidul sita non puanta nakikkan pipia jok ning duk lopusi ning jeni এটা আপোনাৰ কাৰেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ গাঁৱৰ অহাৰ কাৰণে মই এষাৰ দুষাৰ বুলি কৈ দিম বুলি মই ভাবিছোঁ এইটো কাৰণে আমাৰ ফাঞ্চিৰক খোৱানি কাৰেংগা আৰু এইফালে মাইগাঁও চব এৰিয়া আমাৰ একেই বছৰে লাইন পাইছে 2018 চনৰ কিন্তু পোৱাটো লাইনটো পাইছে কিন্তু মিটাৰ বস্তু চব মানুহ পোৱা নাই আৰু
জাগা জাগা লাইনটো দিব পৰা নাই আমাৰ ইয়াত খানাৰী গাঁৱৰ 5-6টা গাঁও ঘৰটো মানে লাইন দিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে মিটাৰ বস্তু আছে কিন্তু ৱায়াৰ দিয়া নাই সেইটো কাৰণে নিজে ৱায়াৰ টানি কিনে লৈ গৈ জুই লগাই আছে বিজুলীটো জ্বলাই আছে সেইটো কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা যদি এইটো ৱায়াৰটো লৈ আনি এইটো লগাই মিটাৰ বক্স লিংক কৰি থয় আৰু যোনটো মিটাৰ বক্সটো লিংক কৰিব পৰা নাই এইকেইটা চব লিংক কৰি দিলে ভাল নহ'লেতো আমাৰবিলাকতো এতিয়ালৈকে লাইন বিল পোৱা নাই আৰু আমাৰ ডকুমেণ্টছটো অফিচত মানে দিয়া হৈ গ'ল তথাপিও এতিয়ালৈকে আমাৰ কাৰেণ্ট বিলো পোৱা নাই এইটো কাৰণে যোৱা বছৰো এনেকুৱা কৰি আমি অফিচত গৈছিলোঁ 2-3বাৰমান গ'লোঁ ভগাইজান SDO অফিচত গৈছিলোঁ লাইন অফিচত তেতিয়া এইটো হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু হোৱা নাই কিন্তু আৰু এক মাজত আহিছে কাৰেণ্ট বিল কোনোবা 5,000 মান দিলে হৈ যাব লিংক হৈ যাব বুলি কৈ কিনে আহিছে কিন্তু আমাৰবিলাক কাগজ পালেহে আমি দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে কাগজ একটা আহিছিলে কিন্তু কাগজটো লৈ গৈ আমি মানে SDO অফিচত গৈছিলে তেতিয়া এইটো কাৰেণ্ট SDO অফিচত গৈছিলে তেতিয়া মানে SDO ক'লে এইটোতো মোৰ অফিচ পৰা দিয়া নাই বুলি ক'লে এইটো কাৰণে এইটোতো এনেই হয় বুলি ক'লে 1,500 টকা লাগিব বুলি ক'লে এইটো কথা লৈ মানে যিনে হ'লেও মানে বাহিৰা কথা বিশ্বাস নাই কাগজ ওকে হ'লে কি হ'ব বুলি আমি অফিচত গ'লে 3-4 জন কৰি এইটো কথাটো মিছা হৈ গ'ল এইটো আমাৰ অফিচত এইটো দিয়া নাই বুলি ক'লে তাৰ পাছত 500 টকা লৈ আনিবি আমি কাৰেণ্টটো বিলটো মানে তাৰ পৰা যোন দিনা জমা দিব এইটো দিনা মানে বিলটো আৰম্ভ কৰি দিম মাহে বিলটো পঠাই দিম বুলি ক'লে এইটো মানে এতিয়া 2 বছৰ গ'ল এতিয়া 2013 চন আহিলে তথাপি এতিয়ালৈকে একো প্ৰমাণ পত্ৰি নাই আৰু লাইট ডিপাৰ্টমেণ্টে যোনটো দিন 2018ত লাইট ডিপাৰ্টমেণ্টে আহি কণ্ট্ৰেক্টৰে আহি ইয়াত লাইটটো বনাই দিলে এইটো পিছত লাইট ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি আজিলৈকে লাইট ডিপাৰ্টমেণ্ট দেখাই নাই আমাৰবিলাক বিচাৰি যায় কিন্তু তথাপি ডিপাৰ্টমেণ্ট কেইটা আহিব বুলি ক'ব নহা হৈ যায় এইটো কাৰণে আমি এইটো কথা লৈ আজি এইটো কৈ দিছোঁ মিটাৰ বৰ্ড বি লগা নাই এইটো বি পইচা বিলটো আহে আৰু নকৰা জাগা লাইন টানি দিয়া নাই পোষ্টটো খালি পোষ্টে খাৰা কৰি কিনে ৰাখি আছে লাইনটো নাই ৱায়াৰ টানি দিয়া নাই এনেকুৱা কৰা বেছি হৈছে আৰু এইটো মানে আমি ক'বলৈ মন থকা এইটো DRD ঘৰ সেইবিলাকো মানে খতম কমপ্লিট নকৰে আৰু এইটো মানে মোটা নাথাকা খানকে ঘৰ ছোটো মোটো দিয়া সেইটো আধা আধি কৰিব আৰু চাৰি দিয়ে এইটো নিমিত্তে ইয়াত আমাৰ গাঁৱতো মানে কিবা ফেচিলিটি কিবা কিবি হ'লে বি ঠিক নাপায় এইটো নিমিত্তে মই আপোনাৰবিলাকে মাতিছে আৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াত গাঁৱৰ মানুহকেইটা ভিলেজ চেয়াৰমেন ছেক্ৰেটাৰী বা মৰ্যাদাও আছে সিহঁতৰো আৰু কথা কৰিব কিন্তু আমাৰ মিছা কথা কয় না সঁচা কথা কয় সেইটো আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ চবৰ মানুহে দেখি আছে সেইটো নিমিত্তে মই এইটোহে আপোনালোকে কৈ দিছে নাম কি আছিলে আপোনাৰ নাম কি আছে মোৰ নামটো ৰংচুৱে Pakra lola bangi cholo bonsda thang ahubida akeme akehino rapota ni tonge ketini ne si dolang ati government don se kidu kela penge ngolo ke do tona panta aposo me LT avanza kipi aposo akeme akama kipi tempo te ni tonda bang ke longa son bang ke pilon son so lompong son tambe posi mata te bon sata enuda ni tong long wang we da pini nang tong wang se da he lam ko son sama ko se pa ju ye po ni tong ka do be nang tong phang thang te long ni sa na tong me thang pina te long lo do bang ge do seta নৌমাটি কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উৎসৱ কমিটি আহিন পেনপত্ৰ পিপংচি নন কি ওয়াংজি জামিনি ফাইন কৰা হিনি পেন নি ফাইন কৰা কে থমাৰনি নিনি আবাহা পাৰখোৱা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল পাঠু আকলামা লংকা প্ৰমাণ পঞ্জিয়া লং আসাম আংকাং নং নাম কাছে থাংক্লং আলন সেপি ডেপ্লিনা ডেকা নাম কাছে টংডুনজি আবিৰটা নাংলি ৰঙালী বিহু উৎসৱ কাটালৰ পঞ্জি লকে জামিনি ফাইন কৰা হিনিয়াৰনি
Soroyo khom hiti bihuoti projugita kapaman ponalong ke cengsia nong suri thom ke pra isi lapen ke hok alo adun thua nong suri kore isi lapen ke hok alo lapen ke thoma nong suri kre isi lapen ke hok alo pajir ponpo lapen ke jut sia neng we mate jang mini phain ko rake thomarni soroyo khom hiti bihu pori protialogita kapaman ponjialong ke cengsia nong suri kor lapen ke hok alo pajir ponpo lapen adun thua nong suri kre po lapen ke hok alo lapen ke thoma nong tangka suri ke lapen ke hok alo pajir ponpo musi pachini po নমস্কাৰ মই দীপলিনা ডেকা মই আহি আছো অহা 23 এপ্ৰিল তাৰিখে পাৰখোৱা কাৰ্বি আংলঙলৈ নমাটি ৰঙালী বিহু উৎসৱ উদযাপন সমিতি আয়োজন কৰা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত সকলোকে লগ পাম বুলি আশা কৰিছো সকলোৱে আহিব ধন্যবাদ Kedamtang jang mini phai crazy arni ada por phai nar ke prachiti ma por malo ni jang karbi anglong dongkamukam karbi hemtuna long cheke mapu aben ningkani koi arta nangke chokarni katarona sai kedeng cheke ma ben ningkani koi arta kepleng katalona sai ka padopona long dongkamukam municipal board vice chairman Rensing Timung lapen ward commissioner G2 terang atum chetong don pen jasamet cheke ma pen along ke doan abang patuma phan bide sore pidu Lasono we bari malun pen chenglok non owe kimia lun doan atuma phan lun kiluna saya henang deng sedame kabor i pon pom chia phan chuning ripon lapen lun se piatum kabor i pen kalbiang long aphan mesen nong me iwan pithek pusi DMB vice chairman pen lam thejai channel pun kebang nong tufan ini ini kum cek kemaben pen kardom padir lo kebang pot kasi la sop hang nili kanengi bang la pulau nili tum pen first mane mehang patheke 2003 April 11 pinyan ken kan ko itok lo amasin nili tum asapes kami la sop program ang chupinang ko amasin nili tum cuma thapen kek ba asap celebration kurina ko amasin itu chingwai pen asap so sampai cibi lo lapen ke nilikan ini kang tung abang ada pulau nilitum ke rock band mana owe kimi phan kang surkonji ini ke hang lapen aso owe kimi long rock band ko pe same aso rock band mangke la only for mana rock band kirim tum phan tot pine bangali classical singer puno katwe angton karbi modern classical puno latum hanta katu gana choro latum along sin tuma follower alang tum sin tum hananga japon amat nil tum bangke api bang ini ngecing sama bangke rock up benong sin lukang tum masin tum rock band ini cesemar gat opinion yang ningkangin ko ata nang chokol nang li kopi experiment kopi feelings nang li tekpon nang ini ngarong pik pinian nang kumen puka cetura pet ek to mane ningkangin ko ke chokolong lason la muluk nang citudun tapi nge pu alu hisar po coba tongkam kam municipal board vice chairman ake hai lapen ke aro to tulang municipal board la dakla ward number 3 ake jitu terang la tum kan citong pan ning sampik ining kang samong lu cipu tekte la ba so la si pinung be abang ke nilita ningkan ko iso kopot sama program ta biji kolabi tapi lo lapen ke apang si kacurupa dirlo mongol singrong hang arni kemi production alang si la sound system katlu kawe non kape karan tanang era pun lo asalang pantakur bang tupa dirlo asinil tum non e phang ke bang jianta sekema ben west karbing tum kam ken tum ke ington tela punglo mane non abang ke lalo ahok lo aprang ui barim lapenon ui kimi tum lasu ilun lasu bangke itum lataisi ui barim pen ui kimi lasu lun di lasu modern lasu alun dang isi lata kenang sot itum non lin ke ui kimi alun da kenang sot itum lasu bangsi alang li pini abardi kulo mate ningkani ko ke play lasu bang nil phanan chu papono da dongkam municipal board lo nil phan vice chairman hoi phan nil phan hang lo asi alang li lasu
alang nikan ko ke pleng aso amhang ke tek alang li ben ka khuli bang ke kabi modern song mate aso aben piningkan ko ke pleng aso bang nil phana chupa pon ni nimsamo lapen ahok itum uwe bari malun talun nangi stame angkonon din bang ke uwe preksu kualam do itum uwe kimitum ke adha ke modern turning hang tata isi kapre itum enjoyment long ta kenang sot nasi nili alang li phan pini da ronson terang alang li chikema pulo alang li nikan koi ke pleng so bang il phan chupa pon nili ingsamu long pendak dongkam da kar bihem tun long il phan chupa pon nasi nili henone itum lasu modern ta kenang sot angke ahok lo oi gimi tum ka charli kenang sot itum not only itum la lun kilun putali ka promote bang ke lahilo itum la ka paprang ning itum nangtum theklong lo lun kilun long ben feature do itum paprang dam lonang itum dak itum lun kilun long ben itum non dak mo se non itum district level state level penchalok itum mo hodak all india long pusamil itum non theklong lo ilun kilun nun karbi sumi supi tum da kaching throtum prai tum theklong lo dak eltum dongkam mukam long pen ke tum ga belang ko hit pusame dak akang salang bang kadak alang ta prang participant long lo asong dak si itum lan chata lang do lang itum kachal ni hedi kasi not only sing la kilun get pu bang tali itum kaprek sports a hinta itum kenang sot Tangtinan malam so para phan birta mo ington iksena. Nangli tum han an kachuton sedang Japan theng la pen tangka katuri la poson do ikma. Jongsi do pulu tangti non pen ke matha chipasung ik nang nilo. Surya Sigdi Company pen kason sepon Surya wood stopo along tu Jongsi nangli tum ninghang pulote ilitum Caribbean long along di Purong Supi Kareng bus stand Bay Computer opposite of IS office Lamding Road Engjai Hotel along Joy K pen long ekji. Aprang nila ente ko bangke anisi baru ini akheng baru ini kuda di pulau ke baru isi pun tek pingsi no non pe la seksi ini ke hamna kau di temen non ne la use look bangke 100 rupees akheng ka 2-3 days nang nilai asli kado ko be according to trans tamila theklong ten la pen nakum ninghang protong te la mission tini lo protong te nang humri ikame Labang swalong tu lake theng hong ni hong thom vet penta han an chotun chudang iun. La si prapjin pen humri damik non engjai hotel along. An so se kachini thule thojia phang 6007108666 a number along humri ignore. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Arjuikta Solangdo Karbi Anglong arat do anaphan isi birta kemedo Jasamet kidu kelak arat atuma phan la pen theng kadure parpek ahem tun kido arat atuma phan Surya Company pen kabonda pon gas ason thak theng hongni hongthom bet pen han an bang thongke plike atuma pharman tun ihun Along tu nanglitum ta ning ke hangdo pulote ilitum asa mangkang lapen Caribbean long along ta our side long ikji Lasi komatnia bang pua bang piatum ning ke hangdo pulotang te prapjin pen our side chu endun ikhutha Bang swalong tuaputha Clarida pen kachini jiaphan 7002981808 a number along humri ignore Dihenamo pit pathot birta long wang tweak long. Borpothar police station kapalo khakraja naka checking along pini arnikang sam por phai ke thomra minute thom ke ba por malom Borpothar police atum ongdung drugs ke nebdun long birta nangli. Ke nebdun long take a truck number ML10C5833C pang thek patu. Lapen truck ate warapan Bongengao district Jogi Ghopa police station ang kampido Kapaitaria Rongasor Kalita Abdul Barik Asopo Rofiqul Islam Arta Khomke Prakho Manipur along repensi drugs ke wapasi pangthek pangko
Sirap likiap an drugs abokto. Kadokawe 1,816.39 grams ando. Hitialo puti kitom an bakdoji. Katingnang che Profiko Islam upon Borbukhar Police Station along the Pipona. Ahok dalam kilometer upon Birta ke Togoma Porahut Anke or Jipon Ramla. Tante Pini Karbi Prime Tama Birta Bangla Pansi Kangtonik Lo 2 Mithak me Kurwang 2.